Last 10 to see. Last 23. Nakuha na sa Ligrado. Last 5 to see. Pero River Mister. Pero may kasama pa. Last 20 seconds. Last 15 seconds. Last Mister. Last one. Nice one! Sige, shout out. Up, nice coach, oh. Coach Tanduan. Kita, Mister Markita, pas Mister Bintan, last 10 to shoot. Connect to Mister Markita to Mister Rendang to Mister Randia, yang nice pass. Jerserbawan, no hook shot, one to points, Mister Jaya. Last 14 shoot. Lalu berada Mister Bintan, mereka sama foul. Nakuha Mister Iban, pas Mister Jerser. Nice one! Serbar kita tuh Mister Sulaiman, Mister Sulaiman, Mister Rakuhan, Mister Mangubat, pas Mister Ali, Bang! Nice one! Rakuhan, Mister Mangubat. Keluar Mister Jerser, keluar lagi bersama kita ke Mister Sulaiman, Mister Koi, wala nak keluar Mister Mangubat, masuk Mister Jerser betul Jerser away, connect to pass Mister Jerser away, last 18 to shoot, nah intercept Mister Markita lepas Mister Sulaiman, kira mereka sana bola bagian bola. Last round Mister Sulaiman, wala raku aja Mister Sulaiman. Pas Mister Markita pemukulan 3. Wala aja beri dari Mister Bintan. Nakuha Mister Dursa. Mister Mangubat. Kali dengan pas Mister Randia. Wala dari Mister Dursa. Mister Markita wala Mister Markita harus Mister Jerser Megapas Mister Batiler hanya pada Mister Dursa last name to shoot wala keluar Mister Jerser Mister Jerser nah intercept Mister Markita balik wala Mister Jerser Jerser pas Mister Iban. Wala nakuha ni Jerser 24. Connect defense Jerser 24. Mister Sulaiman relax from the ball. Pass Mister Bisa. Last 15 shoot to Mister Bintan. Pass Mister. Pero may ganda play. Last round Mister Bachelor.
One point, Mr. Benefit 50. Mr. Mangobat, pass Mr. Mangobat to Mr. Jersey number 1, last 14 to shoot. River Mr. Idilsa. Mr. Idilsa to Mr. Marquita. Last 2 minutes and 5 seconds. Mr. Marquita. Mr. Marquita relax with the ball from the goal line 3. Airball Lakwari. Mangobat Mangobat pass Mr. Jersey number 24 to Mr. Jersey number 1. Jersey number 1. Now itu kita pass Jersey number 24. Jersey number 24 last 10 to shoot. River Mr. Pass Mr. Mangobat bermain kasama. Mr. Jersey Mr. Bakul penugalan terus. River Mr. Dirsa. Last 1 minute and 5 seconds. Mr. Ali Grado. Mr. Ibon. Pass keluar Mr. Bakul Mr. Ali. Seconds to play. Last 55. River Jersey number 1. Nakuha Mr. Ali Grado to Mr. Dildan. Nakuha Mr. Bakul. Mr. Bakul last 25 seconds. Pass Mr. Jersey number 1 to Mr. Jersey number 24. River Mr. Dildan. Mr. Dildan. Nangita kepesan. Pass Mr. Sulaiman. Mr. Sulaiman. Last 30 seconds. Time out din masyata. Time out din masyata. Last 15 to shoot. Last 25 seconds. Last 20 seconds. Last 15. Mr. Mangobat. Last 10 seconds. End of the first. Bakulit. Mr. Bakulit pass Mr. Jersey number 18 to Jersey number 24 to Mr. Bakulit to Jersey number 24. Nituyak pero may kasama foul. Mr. Ali Grado. Last throw. 1 point Jersey. Ali Grado to Mr. Traya. Dikatakan to Mr. Grado. Ali Grado to Mr. Traya. Last 10 to shoot. Mr. Randio. Mr. Randio to Mr. Ali Grado. River Mr. Intercept Mr. Udang. Mr. Udang. Nakita ko sa pass Mr. Marquita. Nakuha niya pa Mr. Marquita last 10. Wala. Nakuha ni Jersey number 2. Jersey number 18 to Jersey number 24. Na-intercept ni Mr. Ali Grado. Mr. Ali Grado. Nito nakapilo. Nakuha ni Mr. Marquita. Nakuha ni Mr. Bakulo. Mr. Bakulo. Pero may kasama foul. Yeah, 5-3 in favor of Kuwait TV. 1 point. Mr. Marquita. Pass Mr. Bildan. Mr. Bildan to Mr. Ali Grado. Mr. Ali Grado pass Mr. Traya. Mr. Traya last time to shoot. Then Mr. Ali Grado nakalusot. River Mr. Ibon. Mr. Ibon lang pass Mr. Bakulo. Pero may kasamang foul. One point again, Mr. Bakulo. Mr. Udang to Mr. Ali Grado. Mr. Ali Grado last 5 minutes and 50. To Mr. Bildan. Nakuha na Mr. Bakulo. Huli ka pa Mr. Ibon. Nakuha na Jersey number 18 to Mr. Bakulo. Mr. Bakulo nagbalik pass Mr. Na-intercept ni. Pero may kasama nga. 24 to Mr. Bakulo. Dako kay mama niya. Arpa. Mr. Bildan. Mr. Mangobat berarti to Mr. Mangobat nakuha ni Mr. Sulaiman. Mr. Sulaiman seconds to play. Last 50 seconds. Kabil. Last 25. Last 15 to shoot. Pero nakasama 50 seconds. First throw. Wala. Last 25. Isa pa pre. Last 20. Last 15 seconds. Wala naman nakuha ni Mr. Ibon pass Mr. Mangobat. Last 9 seconds. Wala Mr.
jersey number 1 pemukulan 3 wala dari Mr. Idam. Mr. Idam ke Mr. Idinsa. Mr. Idinsa nangis kata pasal ke Mr. Idinsa tas ini. Mr. Sulaiman nakalusot pero may kasamang foul. Wala Mr. Sulaiman. Pas Mr. Bakulo to Mr. Mangubat to Mr. Jersey number 1. Pas Mr. Nakuha Mr. Sulaiman. Wala rin Mr. Bakulo. Mr. Bakulo to Mr. Mangubat. Mr. Mangubat to Mr. Bakulo to Mr. Mangubat. Mr. Mangubat pas Mr. Dio. Wala rin Mr. Bildad. Mr. Bildad to Mr. Aligrado to Mr. Sulaiman. Mr. Sulaiman yang itu kata pas Mr. Aligrado pas Mr. Idam. Set favorite. Mr. Mangobat pas Mr. Dio pas Mr. Jersey number 1 nilusin pero may kasamang foul. Gwapo ilang dula. Ay nakasugal dito. Wastro, wala ribar Mr. Idinsa. Mr. Idinsa to Mr. Bildad. Hawat timbalan. Bildad. Pero may kasamang offensive. Mr. Mangubat pas Mr. Intercept ni Mr. Bildad pero may kasamang foul. Running time last 6 minutes and 35 seconds. Udang nilusot pas Mr. Idinsa. Mr. Idinsa ni hook shot. Wala nakuha ni Mr. Jersey number 18 pas Mr. Idon. Mr. Idon to Mr. Mangubat to Mr. Jersey number 2 may kasamang. Mr. Idon pas Mr. Jersey number 24 wala rin naman Mr. Wala naman nakuha ni Mr. Idinsa nilusot pas Mr. Aligrado. Connective face Mr. Jersey number 1. Jersey number 1 pero may kasamang foul. Mr. Aligrado juga personal foul. Mr. Alvio. Wala rin Mr. Aligrado. Last 15 sure. Wala nakuha Mr. Rodang. Connective face Mr. Rodang. Mr. Mangubat pas Mr. Jersey number 1 ni hook shot. Connective face Mr. Jersey number 1. Last 4 minutes and 34 to take question. Mr. Rodang Hibandat. Wala rin Mr. Jersey number 18 pas Mr. Jersey number 1. Jersey number 1 ni tumpo na po. Wala na rin Mr. Jersey number 18. Ready last. Mr. Marquita to Mr. Rodang to Mr. Randio. What the pass. Last 3 minutes and 50 to Mr. Mangubat. Mr. Mangubat relax dribbling the ball to Mr. Mangubat. Mr. Mangubat pero may kasamang foul. Mr. Alvio tumpo na po. Wala na kuha ni Mr. Jersey number 24. Wala diladora. Aligrado. Mr. Aligrado pas Mr. Randio. Last time this year. Nakuha ni Jersey number 24 pas Mr. Mangubat. Level dribble na. Mr. Aligrado to Mr. Marquita nilusot pas Mr. Udang. Nangaba pas Mr. Bildad to Mr. Randio. Wala rin naman Mr. Udang. Nakabuhay naman. Nakuha ni Mr. Udang naman. Connective face Mr. Udang. Last 2 minutes and 20. Mr. Randio. Mr. Alvio pumakalabas. Wala rin Mr. Marquita. Mr. Marquita Time out ni Masyata. Mr. Aligrado pas Mr. Bildad.
Offensive foul. Kaya kick TV Duha ang nilo tulo. Pas Mr. Jersey naman ito Mr. Random to Mr. Mangobat nah bawal nila ka Mr. Nakuha ni Baranino to Mr. Marquita to Mr. Bachelor pero may kasabang pa Mr. Bachelor ay nagsapas Mr. Udang pas Mr. Aligrado wala riba ni Mr. Aligrado di ako Mr. Aligrado to Mr. Marquita pumakol ang tres wala riba ni Mr. Jersey naman waitin wala naman nakuha ni Mr. Aligrado last 40 wala niya po nakuha ni Mr. Udang pumakol ang tres wala riba ni Mr. Jersey naman pero may kasama pa Mr. Marquita Tunaki Mr. Jersey 25 wala riba ni Mr. Admio Mr. Ramona Gas Mr. Udang Mr. Udang relax na betul taas Mr. Aligrado ke Mr. Marquita Sultan Sabri last 55 seconds Mr. Bakuna taas Mr. Jersey naman pero may kasama pa last 35 seconds wala niya pa riba ni Mr. Indon last 70 wala niya pa orang Jersey naman wala niya pa riba ni Mr. Indon last 10 seconds Mr. Udang nituyok nakuha ni Mr. Aligrado last 5 seconds nakuha ni Mr. Bakuna pero may kasama pa first throw last call Mr. Aligrado taas Mr. Marquita taas Mr. Idrissa taas Mr. Bachelor to Mr. Aligrado step back pumukulan tres wala riba ni Mr. Marquita taas Mr. Bintan last 10 to shoot connect to Mr. Aligrado pas Mr. Marquita to Mr. Aligrado to Mr. Idrissa pumukulan tres wala na Kofani Mr. Marquita to Mr. Bachelor last 14 shoot Aligrado to Mr. Bintan may kasamang foul na naman West Mr. Bintan wala riba ni Mr. Idrissa pas Mr. Marquita to Mr. Bintan pas Mr. Idrissa keluar jersey nomor 24 pas Mr. Mangubat ng dalo-dalo wala bang sila pas Mr. Marquita last 15 shoot wala riba ni Mr. Mangubat nakuha ni Mr. Ibon Kadarna nakuha ni jersey nomor 24 pero wala naman foul Mr. Ibon dengan third personal foul last round jersey nomor 24 wala riba ni Mr. Mr. Mangubat wala riba ni Mr. lagi berjalan dua Mr. Mangubat Mr. Ibon nakuha Mr. Aligrado to Mr. Marquita half set wala nakuha Mr. Ibon pas Mr. jersey nomor 1 jersey nomor 1 Mr. Idrissa to Mr. Marquita ng ito kapasan pas Mr. Aligrado last 15 shoot Mr. Aligrado pumukulan tres wala riba ni Mr. jersey nomor 8 Mr. Ibon to jersey nomor 2 nyadan baka connect to jersey nomor 2 ada cuman Nino Mr. Aligrado relax dari depan Aligrado pas Mr. Udang nakuha ni Mr. jersey nomor 18 ng dalo-dalo na bisa jersey nomor 18 nakuha wala pero nagkasama pa Mr. Aligrado nagwala-wala pas Mr. Udang connect to face Mr. Udang
Tuh Mister Mangubat Harasan. Nah, kuhanya kena Mister Mangubat nih. Wala nih. Nah, kuha ni jersey number 24. Nice ka! Serali Berada Mister Sulaiman. Serali Berada. Serali Berada Mister Udang. Wala Udang dia pun. Wala ya pun. Nah, kuha ni jersey number 24. Pas Mister Mangubat. Pas Mister Mangubat. Nice one! Bisa pas Mister Ali Grado. Mister Ali Grado itu Mister Marquita, Mister Ali Grado itu Mister Marquita pemukulan terus. Wala rival Mister Jersey Mawidi. Jersey Mawidi itu Mister Jersey Mawan. Pemukulan Jersey Mawan. Mister Ali Grado, Mister Ali Grado. Ali Grado relax begitu. Last 15 to shoot. Pas Mister Rader Jersey Mawidi nihai permenukalik pas Mister Mangubat. Pas Mister pemukulan Jersey Mawidi. Pas Mister Bildad. Wala nakuha ni Mister Bildad. Mister Bildad ni tuyok. Wala naman nakuha ni Mister Ali Grado. Connect to bench. Yes, 9 minutes and 47. Hey, Mister Jersey Mawid. Berbagai kesana Pak Mister Indonesia. Mister Ibn Mister Jersey Mawid. Wala nakuha Mister Ibn. Wala Mister Marquita. Mister Marquita. Pas Mister Arif Baus. Mister Ali Grado. Pas Mister Arif Baus. Mister Ali Grado dengan keputusan Mister Ali Grado Mister Udang. Last 10 to shoot. Mister Ali Grado. Wala rival Mister Udang. Wala yapan rival Mister Ibn. Mister Ibn na ibit pas Mister Jersey Mawidi. Wala nakuha ni Mister. Inay! Last 10 to shoot. Mister Ibn. Mister Ibn. Mister Ali Grado dengan keputusan pas Mister Marquita pas Mister Bildad. Wala rival Mister Bildad. Wala dia pun nakuha ni Mister Silaram Duha. Hai dari Jersey Mawid Mister Mangubat. Ali Grado Mister Marquita Mister Marquita pemukulan terus connect pas Jersey Mawid naik bersatu nama Mister Marquita. Lah nakuha ni Mister Jersey Mawid naman. Nakuha ni Mister Marquita. Nakuha ni Jersey Mawid naman. Mister Ali Grado dengan keputusan Mister Sulaiman Mister Udang. Wala rival Mister. Wala rival Mister Jersey Mawid Mister Sulaiman. Mister Marquita to Mister Sulaiman. Mister Rakuhan Mister Mangubat pas Mister Ali. Bang! Nice one! Wala nakuha Mister Sulaiman. Pas Mister Marquita pas Mister Ali Grado to Mister Marquita pemukulan terus. Connect Mister Jersey Mister Ibn. Wala rival Mister Bildad. Mister Bildad to Mister Grado. Mister Ali Grado to Mister Marquita dan main pemukulan nomor terus. Wala rival Jersey Mawid. Mister Jersey Mawid. Mister Marquita. Mister Ali
Mr. Aligrado. Mr. Aligrado. Last team. Aligrado. Oke. Wara, sudah bak. Jerserweden nama Jerserweden Bordeaux. Lakukan Mr. Mangudat. Pas Mr. Rangkong satu Mr. Bintan. Pas Mr. Aligrado. Mr. Aligrado. River Mr. Mr. Aligrado apa? Mr. Aligrado pas Mr. Sulaiman. Nah, last 14 di sini. Nah, terjadi Mr. Nah, terjadi Mr. Martida. Martida lagi apa? Last one, number 22. Anspo. Mr. Aligrado. Yes, clear. 1 minute and 21. Hey, kalian dari lapangan oleh Jakob. Mr. Aligrado dengan nama Mr. Aligrado pas Mr. Udang ke Mr. Aligrado. Second step play. Mr. Aligrado pas Mr. Bildan. Mr. Bildan last 54.5. Mr. Gerard. Dan pas Mr. Aligrado. Mr. Aligrado. Aligrado ditolak. Bola rebound Mr. Kinsa na nakakuha. Mr. Mangubat pas Mr. Gipa sa Mr. Bildan. Bola rebound Mr. Kinsa na Mr. Martida. Last 10 to see. Last 23. Nakuha Mr. Aligrado. Last 5 to see. Bola rebound Mr. Terra magkasama pa. One. Less than 2 seconds. Less 15 seconds. Less than Nice one. Sige, shout out. Up. Nice coach, oh. Coach Tanduay. Mr. Aligrado de Mr. Marquita. Como con el 3. El arriba de Mr. River. Mr. Hola. Hola, arriba de Mr. River. Foul. Satu seconds. Coach.